Wait, wait. Let's do sina. So first off. Birthday ni Papa 2 days ago. Nagpa-music ang silingan. So birthday ni Papa 2 days ago and kabalo mo, ako rin ang hugas pagkagabi ato daghan kay hugasan. Daghan kay hugasan, guys. As in, unya ako rin ang hugas, nakalimot gid ko ato na part na ako rin ting hugas. Pero enjoy gid kay na mong birthday ni Papa. Wako ba pila na edad ni Papa, pero yes. Birthday si Papa and we loved it. Nag-celebrate me, nag-dine me, nag-feast. Ang kabalo mo, wagid ko nakapanglimpyo. As in, 2 days na, karon 2 days na nigikan sa birthday ni Papa. Unya ka nang luyo na ako, kani siya, wapagid na ako nalimpyan. Anak ko ka-amazing, guys. Kani sa data ba? Naka-notice mo sa difference, guys? Ang lingkuranan kay na-arrange na siya. Atong una kay gubot kay na. If maybe murag na-feature to na-feature ni na ako siya na part sa vlog atong una goro. Pero as you can see, yes, nalimpyo na siya. Unya pwede na siya malingkuran. By the way, sa episode 5 ba, naka-notice ko na kurog gud kayo ko kamot. Unya nakana ko, halay, kakurog ba sa ko kamot? Uy, inana ko mag-vlog. Moto ako na feel, guys, kay since kay nag-vlog ko in public, daghan kaayong nagtutok nako. I was like, how am I going to do this? How am I going to straight up vlog in front of a camera and then not like struggle na dili gid magkurug-kurug. Also murag pagkuan ako ato, so pagkita nako ato, since pag-edit ato nako, by the way, kung wa pa kakita sa episode 5, pause. Kita ato siyang episode 5 kay nindot to siya, nag-explore me sa landfill. It was really fun. Dito sad sa may part na kung asa na dispose ang kanang bang sa septic tank. Yeah. And naka-notice na mo karon sa episode 6, nagkuan na sad ko, nagbinisaya na ko. So I choose na magbinisaya lang ko kay ambot. I love to do English pero walang maka-express ko sa ako self kung magbinisaya. Although I can express myself in English, but it's different. I'm born as a Bisaya. So by the way, naata bisita karon pangan is si Shaina, and Shaina is an old friend of mine. Actually, classmate na ako si Shaina in 11th grade to 12th grade. And she was like my partner in like editing and stuff. Before, I wasn't really good at editing. And I'm not saying I'm good at editing right now. I'm saying that I gotten better and she also got better in editing. Except wala namin kita unya karon nag-choose siya na moari siya bisita siya since naa sila project sa ila school wherein mukanta siya. And since wala siya equipment, ni choose siya na moari siya sa balay kay naaman tay equipment dere and wala sad siya gawas-gawas sa balay, guys. So yeah, nagsigin lang siya puyo sa balay, wa ambuton sa lingaw niya didto in town, wa nagit kalaag si Shy. So if nagkita ka ni na video, also let's do sina. And right now, guys, I'm vlogging and I'm trying to hold the camera. Actually bugat gyud kayo pag nagkaron naggunit ko sa camera with a Gorilla Pod. I don't know if Gorilla Pod by tawag ani. And bugat gyud kayo siya kargahon, guys. No wonder why kurog kayo ako kamot atong sa episode 5. But I'm trying my best to rectify that action na kurog gyud kayo ako kamot. Let's look in the mirror, guys, kung unsa siya kabugat. So nag-one hand ra ko karon. I don't know if makita ninyo. Yeah. Nag-one hand ra ko karon, bugat kayo siya, guys. Yeah, dapat careful gid ko ani. And since dito ko sa ubos and I've already done a B-roll dito sa murag loto atong una. And karon di lang ako mag-shoot sa B-roll and stuff. First time sad na ako nakainom og beer sa katong birthday ni Papa. It's not like beer na maka-drunk yun nimo. Although I've drank 1 beer, 3% alcohol. It was good. And I did not get drunk, by the way. I don't want to get drunk. No, that's a no-no. That's a no-no. But for now, mukaon ta, mubalik lang ta. And pagbalik na to, maybe na si Shaina. Yes. So, nasa sila, guys. Bugat to, gids camera Nasa sila, guys. Naray. Nag-TikTok sila. So,
Kanang naka-gray mo na siya ina guys. Nya kanang naka-black mo na siya. Mag-TikTok yun sila guys. Magkanta-kanta man mo, di ba? Alagay, magkanta-kanta ni sila pero karon ambot, unsa na TikTok? Pero lang gyud na sila mag-TikTok guys. Like bisag sila kay nomdom mo atong sa first episode katong second or third episode siguro nag-TikTok gihapon sila o sa gihapon nagsugod ang photoshoot. Same gihapon before magsugod ang recording na gihapon mag-TikTok gihapon. Wa pa ako kaswag TikTok and wa ko'y plano mo swag. There's just something about TikTok na di gid ko makasabay ay. Oh, by the way, nag-ilis ko. And here's my cap. Here's my t-shirt. Actually, ang kanina t-shirt kay katuning sa grade 11, I think. Grade 11 na mo na t-shirt. I miss this t-shirt. Kabaw ka? This is Humanities and Social Sciences. So, napasad sila sa gawas. And the last time I did this, nag-TikTok, gihapon sila. Nya, since nag-b-roll ko niya, wag gihapon sila na human. So, na ako karon dire. Nagkuhat gyapon nila kay para magsugod sila sa lahim-him. Unya atong una kay wala sad ko nakatiwas og B-roll while nag-perform kay obviously ang kaning camera gigamit. I don't have any camera with me, another camera aside from this, although I have my phone, pero ang quality it's just trash. So, I'm just gonna wait for them. Again. 5 minutes later. Naglalis sila kung kinsay una daw. Kinsay mo una. Puro sunta sila bata niya. Ganahan sila mo una. O sila, una man sila gipanganak. Ako, bata man ko. Kabaw, sa mga bago pa ni tanawan ni na video ba, by the way, ako si Kento niya. Ako edad kay 15 pa. Yeah! Ako ang youngest nila. 19 na siya, 19. Ako ang youngest nila. Kabaw ka kanang gamay. Kanang gamay yun diha. Ang iya edad kay 22. Hoy! Onya kanang naka-PE kay abi ninyo bata pa na pero 23 na na. Oh, I'm still 18. Ako ray 15 diri guys. No. Ako ray 15 diri. I'm the youngest. Munay nakasuwat sa ako kuan ha sa ako card. Munay nakasuwat sa ako card. Oh, buriton tayo mo card. De, nindot honest kayo ang card. Na-appreciate na ako. Ano to nga card? Love letter nga card? Memory card. Magsugod data sa ila kuan guys. Sa ila Kanta-kanta. sa ila kanta-kanta. Na-zoom ako na. Oh, kanang. Sakto na din. So, kinsay mo una ninyo? Siya. Kayo siya may unang ipanganak. Awi tuntang bungos. Makaya na anong gear? Kumaan ko! Kita lagi lyrics yun. I cry. I cry. Ang saan pag-hit? I cry. The heart. Yan na, mag-practice ako, Ken. Ikaw pagbati sa ako, tinong, nindot birthday, char. Hello, Ningor mo, syudad na to. Sige. Hala, ganda mo kanta. Wala mo ka. Ay, okay na. Okay na to. Yan, dyan gibalik ikon ko. Guys, nakoy pang thumbnail. Nakita na ako ba? Send ka sa messenger, ha? Hi, Shy. Ambot kung pila ni ka minutes ang vlog karon. Pila ko kay wa ni kaabot og 5 ang kanina vlog, depende. Para sulit siya, magpicture lang goro meron. Kay para murag nagoy sense gamay ang vlog ba. Kay yeah. Basta igo ra mong gud ta nagkuan. Igo ra ta nag-video, tapping out a friend and stuff. Nya mo man sila. Para lang may mag-video. Para lang ta na topic ron. Mag-picture lang ta kadiyot and I'll post. Sige, picture ka. Sige.
karong lights. Hayag kaya. Di kay ang botoy kay ang ganat siyang suga gani diha is di gyud ay ponder gyud siya. Is this okay? Pila ko kay kung mga anak ko kay dramatic kaya ang lights. Also, there is said just terrible lighting. Seriously. Didn't know how to end the video. Wa kay tay topic karong adlaw. It's just helping out a friend. So we did a photography. We did pictorial. Gamay lang na pictorial. Tas, yeah, ganina ako gisulti na wala gid kayo topic karong adlaw. Like they said. This just came out randomly. So wa gid tay topic karon isulti. Just random things and random stuff. And I figured like actually the camera is na siya sa cabinet karon and it's really cool. So the way I want this video to end is by doing a closet close. Get it? Like closet, yeah. Close. Anyway, maybe next time mangita tag lugar kung asa nindot pictorial and then let's explore and we will find another place. It's the same thing. Mangita tag lugar na kung asa nindot picturean and then we'll vlog there. And like I said, if maabot ni siya 100 subs, I'd freak out. Onya, probably like celebrate by vlogging in public, not being afraid of talking while people are watching. I don't know. Pero yeah, karon na video guys, so man ni. Sorry, the lighting is really bad. Mura kog alien ani. Pero yeah. Let's end the vlog. Bye.